Ngibingelele ngani zakwethu, nginamukele kuyona i-channel. Uma umusha kuyona i-channel, ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe and also like the video. Lapha-ke bafuthu-ke nginiphathele udaba oluthinta-ke omunye-ke umsakazi-ke wokhozi FM, lapho khona-ke izolo-ke ebenenkinga yokuthi-ke kudunwe aphinde futhi-ke bathunjwe-ke kanye nomunye-ke wabalisa kade ehamba naye-ke, njengoba simazi-ke ubingelela-ke oshaya uhlelo laphana-ke ekuseni-ke ezintatha-ke laphana-ke uthi-ke umsakazi kuvele nje kwaqhamuka amadoda-ke amabili-ke ngesikhathi-ke befice irobhothi-ke livalile laphayana-ke eThekwini-ke bangena-ke emotweni-ke base-ke bebathusa-ke ngaso-ke isibhamu babathatha-ke kusukela lapho babayisa-ke kwenye-ke izindlu abacishe-ke babalimazela kuyona-ke bathatha nemali yabo.